Yan na nga ikaduha nga Domingo han panahon han Kwaresma, anaton ebanghelyo mahitungod han transfiguration, han paglubad ni Jesus didto hinusa nga bukid. Iton na version nga aton pinamatian niya na tikang hiton kan na San Lucas. Nga nidahini nga ebanghelyo San Lucas, ginsusumat niya ang rason kay ano nga kinato Jesus nga tuhan bukid. Ang rason base kuno magampo hira. Kaupod han iya mga tinunan. Aniya tuyo pagampo. Ngan samtang nagaampo hiya, nagbag-o an iya dagway. Nga nagmasilaw. Nagmabusag an iya panapton. Nga nagpahayag hiya han iya himaya. Nagpahayag han iya pagka-Dios. So dahini nga higayon, kikitaon naton ang padayon nga pagpakilala ni Jesus han iya kalugaringon, han iya pagpakilala nga iya Dios, nga nakadaha iya ang himaya han Dios. Ngan may ada pa usaliwat nga butang nga mababasahan naton didakan San Lucas. Pag-abot ni Moises ngan Elias, insumatang kita kun ano an ira kuno ginhimang rawan kaupo ni Jesus. An ira ginhimang rawan mahitungod han paagi nga magatutuman ni Jesus san tuyo o kaburuton han Dios pinaagi niya pagkamatay dito sa Jerusalem. Ngan kahuman hini may ada tingog nga babation tigang halangit nga nasiring amo ini anakon anak nga akon pinili, pamatii hiya niyo. Pamatii hiya niyo. So siyahan, ginpakilala ni Jesus o nakilala ni Jesus niya kalugaringon, didahan na lubad niya didahin nga bukid, nga naintindihan niya an iya misyon, nga amo an paghalad han iya kinabuhi dito Jerusalem. Ngan para may ngadtuhiya hini nga pagkasabot nakada ang presensya ni Moises ngan Elias na representar han balaod ngan han mga manaragna. Ngan pinaagi hini maabot ang panahon nga pagtutumano ni Jesus an iya buruhaton iya misyon dito Jerusalem. Ngan katapos ini nga tanan, usang nga klaro nga ginsusumat ni San Lucas, kahuman ipakilala Jesus nga amo ang pinili nga anak kan Dios, ngan may ada sugo nga pamatii hiya niyo, waray na ang presensya nira Moises ngan Elias, anakada i Jesus nala. Jesus nala anakada. Tungod kay siguro ginpapahamtang ha aton han ebanghelyo, nga hanuna ang naginggihan mga tao amo an balaod. Ang naginggihan mga tao amo an mga manaragna. Para kumilala hirahan Dios kinahanglan mamati hira. Hana igin tututdo han mga manaragna. Kinahanglan magsunod hira han igin papastuman han mga balaod. Pero kahuman hini yan nga panahon uusa nala ang magiging tinikangan hini nga pag-ibaro. Usa nala ang maging tinikangan nga angay pagsundon nga amo anaton Ginoo. Uusa nala hiya waray na an iba. Ngan ang rason ni tungod kay hiya an bugtong nga anak han Dios. Hiya an akon pinili siring han tingog tigang halangit. Sanglit angay gud hiya pamatian. Angay gud hiya pagsundon. So may ada gindadarha aton ang ebanghelyo nga pagpakilala kun hin-o ni Jesus. Ngan unnecessary nga implikasyon hini. Tungod kay hiya ang pinili nga anak kan Dios, tungod kay Dios nga hahuya nga nahimo nga tao, tungod kay naadaha iya ang hingpit na kinaadman han Dios, hinahanglan nga kita nga tanan mamati ha iya. Iya iton source naton, kumbaga primary source iton aton information mahitungod iton Dios.
mahitungod iton aton dignidad como mga tao, mahitungod iton kamatuoran, iton kahimtang naton nga iya mga tinunan, nga iya mga anak. Sigot pakian ha aton, hiya ba talaga iton pinamamatian naton? Hiya ba talaga iton primary source? Iton mga siguro pagpahayag, mahitungod iton Dios, ngan mahitungod iton tao. Bangin, mayada naton ibaliwat nga pinamamatian ngan danay, intatagan pa naton mas bugat ini nga mga iba nga mga butang. So pwede natin pakiana, ano ba't imo ideal nga kinabuhi? Ano para imo iton pinakamaupay ngan pinakamabinungahon nga kinabuhi? Pwede magkaiba-iba iton aton baton. Pero imo baton nga ni sumering ka ngani nga iton ideal ko nga kinabuhi, amo itong kinabuhi nga komportable ako. It ideal ko nga kinabuhi, amo iton nga hura ako iton nga tanan. Ngay ako't girekuhi. Kung amo imo ideal nga kinabuhi, siguro bangin iba iton imo pinamamatian, diri naton Ginoo. Kaya di na pa na naton ebanghelyo, iya kinsusumat kung ano an iya kinabuhi. Usa nga kinabuhi nga igahalad dito sa Jerusalem. Nga nila niya mga pagtuto na sa ring hiya, nga kung karayog mo maging gilalabawi, kinahanglan maging giubusi ka han nga tanan. So diri mahitungod hin masayon, diri mahitungod hin hura, diri mahitungod hin convenient nga kinabuhi, kundi usa nga kinabuhi nga halad para han iba nga mga tao. Usa nga kinabuhi nga andam hin pagsakripisyo. Kung iba iton aton pananaw hini, siguro iba't aton pinamamatian. Diri kita nasugot hansuan tingog tigang halangit. Amo yan akon anak nga akon pinili, pamatii iyan niyo. Kung nabilib kita mga tao nga tungod kay gamhanan hiya, napakpak na kita diri so tungod kay gamhanan hiya, bangin iba't aton pinamamatian. Kay iton tutdo ha aton, iton aton Ginoo, iton tinuod nga tao nga maaram gumamit iton gahom, sugad iton Dios nga makagarahom, ginagamit niya para iton kaupayan, iton iyay kasitao. Diri niya ginagamit para ipakita nga labawhian nga tanan, nga mas maupay o mas makusog hiya kahen nga tanan nga mga tao. Diri niya ipapakita pinaagin pagsiring nga kinahanglan iton nga mga tao maghuhulat ha akon. Kaya adiha akon iton susi, iton ira maupay nga kinabuhi. Bangin kung sugad iton aton pananaw, iba iton aton pinamamatian. Nasiring antingog tigang halangit, pamatii hiya niyo. Tungod kay aadaha iya, ang kinaadman han Diyos. Ngan hiya ngahaw, amo ang kinaadman han Diyos. Siguro pamilyar kita nga panahon kung ano iton mapaso nga isyu. Maaram kita nga amo init mapaso di dahiton social media, di dahiton bisan mainstream media. May ada mga tao nga nakontra, may ada mga tao nga naabuyon. May ada mga tao na kontra nga gindakop hi ex-president. May ada mga tao nga naabuyon nga gindakop hiya. Pero ano iton mas dako nga tingog, pamati ko iton mga nakontra. Mandiri makaurusa kung may ada mga loyalties iton mga tao. Para akon makaurusa, kay iton nagiging iton mas nagiging makusog nga tingog, ito nasiring sugadhan na title sa nga libro. Some people need killing. Some people need killing. Nga diri la siguro some people need killing, raw sugadhin kinahanglan, may ada mga tao nga patayon, may ada pa nasa iton argumento pa, diri lang nga kinahanglan, maupay nga pinanmatay nga mga tao. Maupay nga pinanmatay niya. Sanglit iton mag-question hini, adik ka.
May ada mga tao kuno nga kinahanglan pamatayon, hino in nga mga tao. Hino in nga mga tao. Ngan hinot magsisiring, nga ini nga mga tao kinahanglan pamatayon. Hinot magbubuot. Kay iton anyaw, niya, nga pwede sumugar iton tungod kay naiipa o nasisina. Iton mga otoridad, aset masering ini, nga kinahanglan pamatayon ng mga tao, hino iton waray, kumbaga waray blinder, iton ira mga mata, nga makakasaring talaga nga sumeringan kini kamatuuran na gud ini. Kamatuuran na gud ini. Nga tanan nga tao flawed. Nga tanan nga tao may ada kaluyahan, may ada blinders. Ngan pwede kita magbuhat hin iba-iba nga butang, iba-iba nga rason. Hino, iton may ada katungod hin pagsiring, nga may ada mga tao kinahanglan patayon. Nga diri labi na gud kung sumiring, maupay iton pagpatay haira. Pero amo iton pamati ko iton nagawas nga makusog, nga diri lang ani argumento, conviction. Pero amo na gud ini kamatuuran, maupay nga pinanmatay inira. Pero ini nga butang, kung amit aton pananaw, pamati ko diri in kanan Ginoo. Kay diri nagtututo Jesus in sugad hini. Waraya siring nga may ada mga tao nga kinahanglan patayon. Waraya pagtutuhin pagsiring nga may ada higayon nga maupay iton pagpatay. Ito niya laging tutdo, ayaw pagpatay. Ayaw nga ni kasina. Ayaw pagtama iti imo ikasitao. Lugod, higugmaa, iton imo ikasitao. Asya ini, iton gintutdo ni Jesus. Diri paghibang, diri pagpatay. So, yung kanina, diri makaurusa kung may ada naton mga loyalties. Pero makaurusa, kung tikang hinusang Kristiyano nga nasod, masiring iton mga tao nga, may ada mga tao kinahanglan patayon. Ngan labi na gud kung sumiring, maupay, kay pinanmatay inira nga mga tao. Nasaring ang ebanghelyo, ang tingog tigang halangit, pamatii hiya niyo, pamatii hi Jesus, pamatii kay aadaha iya, iton kinaadman iton Dios, aadaha iya iton pulong nga nagahatagin kinabuhi. So siguro amo iton pahindrom haaton hanaton ebanghelyo nga alaw iton transfiguration. Igin pakilala haaton anaton Ginoo nga Dios. Igin pakilala hiya nga pinili nga anak kan Dios. Kay base mahibaro kita in pagsugot iton ginsusugo nga hini nga tiyo nga nagpakilala iya pamatii niyo hiya. Imbis nga mamati kitahin iba-iba nga mga pagturunan, iba-iba nga mga tingog, taga naton siyahan in importansya. Iton iya igin tutudto haaton. Iton kamatuuran nga igin papahamtang haaton. Iton iya mensahe nga labi na gud. Iton iya kinabuhi igin ukyan. Di niya kalibutan, di niya aton. Amo ini anakon pinili nga anak, pamatii niyo hiya. Kahiya iton magdadara haaton. Nga dahil iton kamatuuran, mahitungod iton Dios, kan magdadara haaton, iton tinuod nga kinabuhi.